Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini klongki khubor bamantagasngi. Kasora District Demand Forum menaka atmriu tarika lalit banpin kan mau biang ya ukon rat ki sangma menteri rangba ka jilla banpin ulong no ya kasora bankentiu ya kasora Civil Subdivision Shaka District Bapura. Nah ka benta bankentiu ya karoi ka par jong kathan sora. Ya kata ke jengdawa jong kasora District Demand Forum layalam do ba John Taba Secretary bad usim hima sora upa im Freeman suim. Ka forum habaya kran cikilat pathai kubor hadin ke jingya kundu bad menteri rangba ulasan lupa ba kasora kanong district yathu uba John Taba Secretary. Bak ngilong willing to ban ngilong positif ekonomi ka raja ko government yang benta. Atau bila propose na am Ka kerteng jong district ik sora district la propose. Sora district. Ha. Kumakalong ka sora civil subdivision de kumjo ikan long ka sora district. Ta. Wajar tu kadang nampak political pressure kalau ni punya district. Oh em kamdan political pressure. Undan ni ya. Nak yang jongi ni ya nanti kum koram kamdan political pressure but nak yang ki nomi khmat ru ki terangkat bat ngi nak yang emeli jok sora emeli sela ki terangkat bat ngi yo support jongki Bajon bila bagi tu ini ba ye kita ki jingbiang lani ki nonom tu ba bila ban kata ini aku no kunong ren ba kasora district kan kalong eligible ban yo entaka district ini ada persen ya ki justification dungi sa government ina persen ya ki justification sa government hausnam aja kra apo bi kan do yu semester sin kebeneng kong di hangta yang ayah berok ki justification kepada baka socio economic but developmental aspect jong ni ka demand ke jong imo dengan kan du maka sora menta ka dekat sesek ke perimdu apakah jelam megalaya ki district ki Phamadian ki layo ya ka ki subdivision ki Phamadian ki layo ke district dan dekat sora dak sakut kumni di kuat pi baka government ni brobo ke juong ba banwara ya ka administration lagi ya khamjan yu pai ba tinggi kuat bahkan ni lukan long kumta kan nomor pi dengan batai fi sakau iru bakal yang nak isa sihil wa cim stang matan ula ademit ni bakal isa sihil kala he palat ka district nang ta ka congestion ka jur palat kan ta po selong te lakum dum don kam hiban pia ya ka isa sihil sakau pat kumba atlik district bahkan mi nak suara kai kemu district kata na mangina batai hi semester ba nak yang ka mau seram kimtre nak yang jongka penusla kimtre tu semester la dia ru adaptif dia kata uang adaptif pada dia kata kan ni kan long bitik tambah upgrade bi ekastra subdivision caka district mai tai kumbakat no tadi kini kisnong di banam kentruk pada ganiga district pi gidan tang lai sot lagi kisnong di larangi keren ni di lai sot lagi kisnong ba persakut ya kakam kan ngaso kam long justify ternyata dak ngilang semester ba un use ke wisdom jeng hakan urukam ban sort out ya kini ya ini bentah kita proposal jong semester usaha changi tingin siap akan ukur kalau acceptable ni kontrak ada. Lalu si kernan bak serkar kan play kita distrik lada ko orlok. Lada ka government ka la ban le kham kulo lingi kemen ya ta le. Tenri tamak proses ka bania ni mu simista la batahi ba nak lang chief secretary don komiti ni bade bagi ban sarap ki distrik ni tai. Tekani komiti jong chief secretary kan examine ya kini kam. Meeting kolong cordial nang non akaba simista la ka por ka kelut ba. Agak begini kan ini ka jindawa juga ban kentiu kedan yang sora siaka civil siaka district dan kadang Cimestar ula ngila pening ada ka presentation jo Cimestar haka bedai bakani di ka map jangan ka district apa ni propose mo dan kadang Cimestar ulong willing ke ula ai ka assurance ka startup bawa kan clear baka headquarter juga district ni andai belong asora ni. Tini nak kalian juga government ngila aja ke kajing ong yang ngila kentui semesta bon phai ke proposal yang government sangi. Ya ke ke government ke UI la kadang dunu ki kinu ki GE jong ka ke bide kan district buat mai kin safa sangi ke proposal nak kalian government hani si banwan ingin examine ke proposal ya proposal yang government panang tag insa ya ka jumur jongi ya ta kena kalian jing ong jo semester hi ka biang ba ulong positif ya ke ba
ni keren mana kalau profil kalau kabiang kalau positif. Long ai long hadin kat nu slam lani kat nu benai ba kan ni ka jing dawa jong pi kan utlong. Ya kan ni kam mentakin kan ni ka file mentakan nek show chief secretary. Nak dah chief minister unsa forward dia kan ni show chief secretary baun examine ya paro di angle sejauh ni ka beri kam district jong. Kasanta apa hai tiap ban? Kasanta kan dia sorahi bal chief minister ulah kan clear bahkan dia sorahi. Bila mempertai berbentuk distrik tiap ban. Kidon kumba aspatam di senong. Ki bahap hapro atli ki konstitusi joka sora bat sila konstitusi.